Jadi parjolo mata dokon mau lihat itu mata pardenggam basai. Siala asi dohot holong ni rohana do. Naboy saluhut na amin dison parpungu. Ima ala nong menjalo pasu-pasu parbagasa koinang dohot marga sianipar ima nagabe helanami sierik sianipar. Amin. Las rohanami saluhutna say gabe keluarga silas ni rohamaho keluarga si buan dame keluarga na berbahagia ho tibuho dililit andormu asa gabe maho maranak dohot marboru. Pas rohani mama na adong dogat tini inangmu na lobi burju sianaw. Si matua mima na gabe inangmu nangaw be pangalalong mo be inang dan. Martangiyak ko gomos tutuhan. Sa timbo-timbo na pe sikolamu ikot tunduk doho tu suamimu, doho tu si matuamu. Alai pos doro hakku nang adong ajarhu na salah tuho na burju doho. Ikot lebih burju ho muse marsi matua. Holani do to nakku tuhamu padua dah. Ho pedamang ngeri dah. Ngalelek kamu mardongan sada persekutuan. Pos rohani nat tulang ngamarsi botuar rohahamu, marsi panganjuak kamu. Boladok persoalan muna unang bok kamu tuluar sarupa dei sendok do kuali bolo nang makuling nang masa silopaon jadi ipil sapat doi damang dah i matiok gomoso hamu padua martangiang tanyak ku kamu mama sehat abang sehat adikmu sehat dei nang dah mau liate maon hatau kata si tambaon sian abangmu. Jadi buat adik Lasma di sini sama Lai Erik di sini, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Tetaplah hormat keluarga. Aku titip adikku. Udah jadi punya kalian sekarang. Jagalah dia baik-baik seperti aku menjaga dia. Karena memang gak ada bapaknya dari kecil. Jadi jadilah kau figur bapak nanti di rumah tanggamu ya lah ya. Jadi diberkati Tuhanlah kalian dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Serta diberikan kalian anak cucu yang banyak ya. Mau lihat mah? Dipertikian nauli nadenggan di hari salerion, hari nauli mon dihita. Di nama mukar matanggan yang baru di hamuna borunan. Anda bisa melihat. Adik boleh melihat, kau bukan tidak punya bapak. Ada abang di sini. Ya, perjuangan tinggi. Banyak intimidasi. Tapi percayalah. Abang janji kemarin pasti sukses. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau begini terjadi, kiranya kalian diberkati Tuhan. Jauhkan mara bahaya. Pesan kemarin dari abang untuk kalian, baik-baiklah, ya. Ya, baik-baik. Jangan kelihatan kalau dipesan dari abangnya tadi. Ya. Abang tahu, abang masih umur 6 tahun, bapak meninggal. Engkau 4 tahun. Tapi gak kelihatan itu. Perjuangan mama yang tinggi. Kalian sukses. Kiranya ke depan juga kalian boleh sukses. Itulah pinta doa abang untuk kalian. Semoga sukses ke depan. Ya, Tuhan memberkati. Ima amang padinami. Apa tuh lang? Naing pasaton ulus hela mahami. Tu hela do boru nami. Baik dabang ma godang naho bagus. Tubuhan harap koinak, tubuh si korun. Tubuhan harap koinak, tubuh aporu.
sabar lu gamamu di sana solu mangalulu inariko dalam dingolu saihot maho di hatu hami tadi Tuhan posokan tua pangalaho mano mano moruku marsiano pan marsia jua mahamu marsararoha burju burju moruku marsi madua asa tanda bahoina boro pancaida inggal hodong mamoru hamida tua tua ihutono monamai helaku siani par nakatekiano horas maho lima di pimpi marang diri ape marhuta hobuse tubuh alat lakoina tubuh sikaru tubuh alat lakoina tubuh ambaru sabar lu gamamu di sana solu mangalulu inariko dalam dingolu saihot maho di hatuan tadi kon haposo omi tua pangalaho mano mano homoruku marsia doban marsia jua mahamu sisa naroha oras Jadi mulia tema di hita saluhut na dison di helaku sierik siani par adong dison hupas aha tuamang ulos ni hela au memak kuboto doho na burju doho di persekutuan do di parsaoran ale lamung burju moho tujolan narion mangihuton adat bolos alelengok kola persekutuan dope alai dukamu marsahotam diori hamu bunguata na adong di luat di dia hamuna maringanan ola nido pesan ninat tulang anon adong naneng naik kupasaha matuhuate jadi ni adong nanek pasahaton ni abang mutuho do adek muda inangda tok injo buetate